Zihlobo zami ake libingelele ngalolu suku lwanamhlanje. Esengudlozi lo okhulumayo ngilibingelela njalo ngizehlisa phansi kini. Ngiyezwa izigulane zami zithi zicela amavidiyo. Anke ngizethule namhlanje kini njalo ngalolu suku namhlanje lokho ngingophilile njalo bantu bakithi. Okokuqala ngizothanda ukukhuluma lana bantu bakithi okungenza kungabi khona kakhulu ku-YouTube. Bantu bakithi nginemisebenzi eminingi engisuka ngiyenza. Ngathi-ke nami kukhona okunye engikulungisayo ngesimo sempilo ngoba mangilungisa impilo yami ngisuka ngilungisa nempilo yenu. Bantu bakithi ngithi-ke ngixolise mangabe kukhona ongathi akangizwisisi kodwa mina ngiyathanda ukuzwisiseka ngoba ngokwesintu bantu bakithi ngiphelele. Ngiyazi ukubana ziba khona izindlela lapho othola ukuthi mhlambe awungizwisisi khona. Yikho ngisisho ngithi mangabe ungangizwisisi ungibuze ngizokuphendula, ungifonele ngizokuphendula. Mangabe ungangitholi shiya 2 missed calls ngizozibona 2 missed calls zakho. Mangabe ngasekho busy ngizobuya futhi kuwe ngikubhaze noma ngabe ngufonele ngoba angisabi nokukufonela. Ngiyakwazi ukuthi ngikufonele mangabe ungana airtime kodwa ngisho ukuthi ngithathe advantage ngokuthi ngoba alina airtime. Angithi into esiyifunayo uqondisa izinto ngesintu sasemandulo esasivele sisisebenzisa ngoba ngiyazi ensukwini zanamhlanje selikhohlisekile abakhona baselikhohlisa. Mangabe selikhohliseka ikakhulu intsha iyakhohliseka kakhulu. Nalapho mangabe thina simfanele hambe ngesinto esipheleleyo kodwa intsha ijika kwesinye isikhathi sijika isijaja thina ngoba thina sebesifuna ukuthi izinto zihambe ngendlela. Bantu bakithi into yokuqala njengoba ngisisho akufanelanga wena ube nguwe obopha inhliziyo masikwenzela izinto. Ungabophi inhliziyo umuntu omuhle ukuze izinto zakho zihambe kahle. Mangabe kukhona ungahambanga kahle mangabe mina ngikwenzela izinto ngiyacela ungi-approach-e ngiyale ndlela ongi-approach-a ngayo. Ubuye futhi esigodlweni mina anguvaleli. Ungifonele ungitshela ukuthi mkhulu abakuhambe kahle yini into esingayenza ngoba sinazo thina i-second option esingakunikeza zona mangabe kukhona into yokuqala engahambanga kahle. And then okwenza kwesinye isikhathi ukuthi into zakho zihambe kahle bantu bakithi mangabe sikutshela sithi no ucansi ungalwenzi ake ume ukwenza ucansi mangabe sikwenzela izinto zakho ngoba sinje nathi ucansi siyaluzila abantu bakithi. Kungekhona ukuthi mhlawumbe induku azivuki kodwa induku zivuka impela ngoba umuthi siyawazi. Asisebenzisi iphilisi asisebenzisi Viagra thina futhi ngoba ogogo bethu basiphekela ngoba vele sikhulele esintwini. Kodwa ke siyakwazi ukubekezela ukuthi silungise izinto zakho ngendlela. Abalalelayo izinto zabo zihamba kahle namanje bayaphumelela. Siyababona abanye lana nakuma platform bayatrade abantu bakithi bayaphumelela. Bahamba indawo ezinhle noma bengabe ngakasitshela abanye bayasitshela abanye kodwa basikhohliwe. Futhi mangabe sesikhohliwe mina ngibeka icala ngoba lokho engikwenzela khona mawutrade umuntu otradeayo wona lokho anginikeza khona wanginikeza khona. Mangabe savumela ukuthi uzobuza ukhipha okungaka ungasabuyi ungakhiphi futhi sesikubona uphumelele ngokwakho. Siyazi ukuthi silizofika ilanga lelo lizothi mhlambe lizokuphoqa ukuthi ubuye uzokhipha inkomo yedlozi. And njalo futhi angeke uze sikufonela siyakuyeka nje sikubheke. Ngithokoze kule ndawo bantu bakithi. Ngisisho nje wayisithi ngicela ungayenza ucansi umuntu wakithi mangabe izinto zakho sikwenzela zona. Omunye wambuza ukuthi kathi manje abashadile benza kanjani. Ngamphendula ngathi leyo akusondaba yakho ngoba lo muntu oshadile mina ngiyamtshela ukuthi angayenzi lokho and akakwenzi leyo muntu ngoba usengumuntu omdala osekhulile. Yabona. Kodwa ngibonga kwabantu abadala kunami ngokweminyaka. Ngisisho ngithi bangabazali bami futhi lokho angeke ngufihle ngoba noma ngabe ngimncane ngokuzalwa kodwa ke bayangihlonipha ngokwedlozi kodwa kungesi ukuthi nami sengithatha i-advantage ngokungabahloniphi. Ngiyabahlonipha kakhulu angiziphakamisi mina emuntwini ngoba ukuziphakamisa kwami kwesinye isikhathi ngisuka sengizilimazile umsebenzi wedlozi. Yikho ngabe noma ngabe uyintsha
uthi noma ukhuluma yinoma kanjani mina ngikutshele ngenze ukuthi u-understand izinto. Noma ungangithuka kodwa-ke manje uzimoshela wena, ngoba mina abantu abanga-understand-ayo izinto zabo zihamba kahle. Mangabe kungaphumelelanga ngiyaphinda futhi awuxhumane nami ungitshele, ubuye futhi kimi ujike kimi, ngizokulungisela. Mangabe kumele sikunikeze khona kufanele sikunikeze khona, sizokunikeza muntu wakithi, asinankinga nakho lokho, siyakulungisela. Kodwa esingakufuniyo ukuthi sikulungisele izinto ngokuphuthuma, ngoba kwesinye isikhathi ngokulungisela izinto ngokuphuthuma uma izinto zakho zingahambanga kahle, kwesinye isikhathi uzogcina usuzi-regreta wena, and leso sikhathi nesizoba singasangeni indawo bantu bakithi ukuthi wena usubhekana nenkinga, ngoba nguwe osusuke wafuna okungaphezu kwamandla akho. Into esingayifuniyo muntu wakithi ukuthi bajike sebekubheka njengomuntu omubi, ngoba mase behamba ebantwini mhlawumbe bafika bebamba wena mangabe abantu sebesifa lapha emndenini. Kodwa yinto esingayifuniyo le, thina sifuna ukwenza izinto ezihlambulukile. Yikho ngabe mangabe ukufuna into enkulu esiyibonayo ukuthi inobungozi phezulu kwempilo zabantu, siqala sikufake esikoleni, sikufundise, sekusiba nguwe-ke oyikhethelayo ukuthi hayi mina lento ngiyayifuna. Yingakho-ke bantu bakithi sifanele si-understand into yesintu, ukuthwala kwakuvele kukhona kwasemandulo, akusiyo into yanamhlanje. Noma ngabe sekukhona abakuthatha ngamawala bese be-understand izinto eziyinkohliso, ngoba thina asikukhohlisi, sikutshela into eqondileyo, eyiqiniso muntu wakithi, ngoba into nento ihlanganiswa umuthi. Ngokunjalo-ke kwesinye isikhathi siyathanda ukuthi sibheke ukuthi lento isisuka sikukhandela yona wena ilungile na. Asiphonge ukunikeza into muntu wakithi ukuthi mhlawumbe sisuka siyicabangela, sikunikeza into according to your ancestors ukuthi amadlozi akho afunani. Ngokunjalo ngisuke ngikhuluma ngokuthi abanye abantu imithi esibanikeza yona ayifuni mhlambe amafutha ey'lwane, ayifuni amathambo ey'lwane, kodwa-ke sisuka sikwenzela leyo mithi okungukuthi mangabe usebenzisa imithi yodwa muntu wakithi, sekuhlanganisela imithi iyodwa, angithi. And then mangabe sesikuhlanganisele imithi yodwa, thina sesiyenza ukuthi leyo mithi siyivuse ikwazi ukusebenzela, ngoba vele ikhona imithi esuka iphila iyodwa ingenawo amathambo ey'lwane. Ngoba entweni yokuqala ngeke sikutshele thina ukuthi sihlanganisa lo muthi nalo muthi, kodwa-ke kuyimfihlakalo yethu. Nalapho mangabe sikwenzela izinto angeke sikutshele thina ukuthi manje siyenza lokhu nalokhu nalokho, ngoba asirelax mangabe sikwenzela umsebenzi wakho. Mangabe siye sakunikeza izinto, siyasebenza bantu bakithi. Yikho mangabe lingibona ngingatholakali kakhulu kuma-videos, ngoba sengingaxhumana nama-client wami engikade ngawasiza, bathi mkhulu siyakushoda kuma-videos, akusinikeze iy'mfundiso. Sengibatshela ngithi cha, ngisasebhizi ngoba nginama-client mhlawumbe izinto zabo ezingahambanga kahle ngisabalungisela. Yingakho ngiyakucela muntu omuhle, wena osi-understand-a isintu, ma izinto zakho zingahambi kahle uxhumane nami, ngizobuya ngikulungisele. Kodwa-ke into engifuna ukuyibeka kahle, ma-ke weza kimi wabusa usiyadlula usiya kwenye inyanga futhi, ngicela ungajiki uze kimi, ngoba ayisekho into engakwenzela yona. Ngoba noma ungabuya uthi mina azange ngiye kwenye inyanga, kodwa-ke ngizokubona ngoba ngizo-check ukuthi awuzange uye kwenye inyanga na. Omunye umuntu wangitshela sekusekadeni ulahle izinto zakhe akazihambela, ahambe ngazo kwenye inyanga. Ngamtshela nje, ngamjikisa esigodlweni ephethe inqwaba yemali engango-50,000. Ngathi jika muntu omdala, uhambe ubuyele kuloyo muntu uyomtshela ukuthi uye walahla izinto zakhe, ngoba lezi zinto bezizokusebenzela futhi ufike uvume yonke imilando yakho, kodwa uzofika ushaje imbuzi eyimbili akulungisele izinto zakho. And loyo muntu wabe wangifonela wangibonga, ngoba angizange ngigijimise ukuthi ngithathe leyo 50,000,
kodwa ngamtshela ukuthi kahambe ayolungisa izinto zakhe lapha asuka khona. Yingakho muntu omnyama, muntu onsundu, ngicela ukubana u-understand-e into ebizwa ngesintu. Ungasheshi ujaje umuntu ngokubana umbone ethobekile kuwe. Loyo muntu ombona ethobekile kuwe ekutshela izinto ukuthi manje asenze lokho, awuyenze njengokuba ekutshela, uzobona izinto zakho zihamba kahle. Bese ngisithi mina, philani bantu bakithi ngegama lamadlozi akwenu, ngoba umuntu nomuntu unedlozi lakhe. Mina idlozi lomuntu ngiyalihlonipha, kodwa enkushoyo kini ngicela liyekele ukubopha inhliziyo. Ungabopha inhliziyo usuka uzibopha wena, ukusuka uyisola wena, usuka ubopha futhi izinto zakho. Yekela ukugijima uyocansini masikwenzela izinto zakho, ngoba sisuka sikutshela ukuthi ucansi awume ngawo. Ima ngawo ucansi awubaleki. Thina siyakwazi kunje, mina nginje ngiyakwazi ukuhlala inyanga yonke ngingawulwenzi ucansi, kungesikho khona ukuthi induku ayivuki, kodwa ivuka uqobo. Lokho ngithanda ukubeka kini bantu bakithi, induku ivuka uqobo. Kodwa-ke ngihlonipha umsebenzi wakho. Wena ususuka umsebenzi wakho ungasawuhloniphi, ubusujika usuzogxeka thina futhi uthi asikwenzelanga ngendlela, kodwa thina sikubonile ukuthi izinto ozenzile ziyini. Buya futhi ungaxoxi ngemfihlakalo yakho, ngoba la into efuna ukukutshela yona, kunabanye abantu abayimdeni yakho, abayizihlobo zakho. Uzothola ukuthi labo bantu bahambe bawopha izinto zakho, balokho bakulandela bakubone ukuthi uyenzani lokho kwenza ukuze ukwazi ukukhuphula impilo yakho. Uma bebona bayathula, bayahamba bayakukhuluma futhi bebodwa bethi hawu, uyahamba kuzibani bani uyodinga ukuthwala noma uyodinga ukuthi into zakhe zivuleke. Lokho-ke manje likugwemene. Njalo igama engifuna ukulisho kini nanti, ayikho inotho yomuntu omnyama iyavela nje ehleli phansi, noma ngabe esebenza ehola o-40,000 ngenyanga. Kodwa-ke ayikho umcebo omuntu omnyama owavela nje ehleli. Sungagijima zonke iy'ndawo, ugijime noma uye kuphi, udinga ukubana uthenge iy'moto, kodwa uthole ukuthi imali uyayihola iyabaleka, ngoba kwesinye isikhathi usuka usebenzela omunye umuntu, iy'lwane zithatha leyo mali, umuntu ahambe ayoceba ngawo. Usuka umkhovu omunye umuntu, kodwa ungakunanzeleli. Yingakho umuntu omnyama, phakama uhambele impilo yakho ukuze ukwazi ukuthi nawe uziqinise, ube ngumuntu onamandla phezu nawe kokuphila kwakho. Mina ngingena muntu oziphakamisayo ebantwini, kodwa-ke ngingumuntu o-understand-a abantu uma ngabe umuntu naye engi-understand-a. Angithandi ukukhuluma izinto eziningi ngocingo, kodwa ngithanda ukuthi umuntu abuye njengokuba ngendlela leya asuka abuya kuyo ekuqaleni. Sizobuya silungise izinto zakho zihambe kahle, kodwa izinto zakho uzigcine nge-secret. Uzigcine nge-secret. Yabona, ungazigcina izinto zakho nge-secret, uzobona into yakho ihamba kahle. Khona okunye engisakulindile, kodwa-ke manje ngizobuya ngilitshele, ngoba ikhona insizwa yathi yona izofika kimi izongikhomba imoto, namanje ayikaze ifike. Lokho angisayilindile namanje. Ayithi le ndoda ayifike izongikhomba phela imoto yayo eyayithenga. Bantu bakithi ngiyayicela, ngoba nangu phela iy'namba zisuke zalahleka kulolu cingo lwami. Angazi ukuthi abanikazi be-technology benza kanjani le nsuku, ngoba sithole ezinye izinto zingasekho emafonini wethu. Ngisithi-ke niphile konke amagumbi omane omhlaba. Bantu bakithi, abantu abaningi basangibuza ukuthi u-wallet usekhona. Ngithi yebo, u-wallet usekhona bantu bakithi, usasekwi-special. And then into ekhona, uma uzolanda i-wallet, yazi ukuthi kukhona abanye abantu mhlambe abanjani obathole vele ngisabasebenza. Laba bantu othole ngisabasebenza, mangabe kukhona okungahambi kahle nakuwe, kusho ukuthi uyabuzolinda ngiqale ngi-activate laba abanjani abangakaze balungelwe, ngoba akusiyo wonke umuntu olungelwa ngesikhathi esisodwa.
Omunye umuntu usuke uma nginikeze le wallet ngithi khona uzosebenza ngo-7 days, kodwa uthole ukuthi usiyaphuma ilanga usuka sengitshela ama-result. Lokho ngiyakubongela futhi ngingasiphakamisi mina, kodwa ngiphakamisa idlozi laloyo muntu esuka izinto zakhe zimsebenzele. Ngithi philani bantu bakithi, siwahlonipheni amasiko wethu, sihloniphe isintu sethu. Okay, ngithi sithi kona udlozikhulu lo okhulumayo lizomthola-ke u-083 20 66 954. Ngiyaye ngithi mina abantu bafone ngoba njengoba ngisisho ngithi sengizophuma mina ku-WhatsApp, ama-calls ngibona ngathi yiwo abalulekile kakhulu. Noma ngabe mhlawumbe ungafona ama-missed call abe mabili, ngizobuyela kuwe, hhayi 10 missed calls bantu bakithi, hhayi 10 missed calls, 10 missed calls. Ngithi ngangasa-understand ukuthi kathi kwenzakala kanjani uma ngabe umuntu senzo 10 missed calls, ngoba ngisho nomndeni bantu bakithi wami awuyenzi 10 missed calls, ngoba bayakwazi ukuthi nginomsebenzi engawunikezwa. Uma ngabe kunenkinga bayachiya i-message, noma umuntu achiye 2 missed calls, ngibuye ngibafonele. U-magic wallet ukhona bantu bakithi, usasekhona ko-special, usasengo-3.5. Inhlanga ze-gambling zisasekhona bantu bakithi, zisaseko-special ku-3.5. Into amafutha iwo angasekhoyo bantu bakithi, amafutha iwo angasekhoyo, kodwa nginabantu bami bantu bakithi esisuka sakhuluma udaba lwethu lo magic wallet ngale i-fixed price esayikhulumayo bantu bakithi. Ngisithi mina kini akushintshanga bantu bakithi, ngoba senabuya vele nashiya imali zenu lana kimi ukuthi nizobuya uma ngabe seni-free, especially abantu abasemazweni overseas. Ngisasekhona abantu abakithi, nina nashiya imali zenu kimi, ngisagcinile kanjalo, izinto zenu uma nibuya niyazithola. Ngibonga-ke manje ukungithemba kwenu nabantu aba-overseas, nabuya nashiya imali zenu kimi, lahamba abanye nadeploywa emazweni ashiyeneyo ngemisebenzi yenu. Kodwa-ke manje izinto zenu ngisisho ukuthi uma ngabe seliseduze ukusondela, anisondele libe nithathe izinto zenu. Nani bantu elashiya iy'mali kungukuthi umuntu ayefuna ngimenzele izinto zakhe, umuntu ayefuna ngimenzele izinto zakhe engingaze ngimenzele, wabe washiya imali waseyahamba ngendaba yokuthi uya emsebenzini, uzobuya ubuye. Udlozikhulu ulokhu ekhona bantu bakithi. Ngumuntu ongeke abe nosuku olulodwa abaleke nemali zenu, ngoba nalapho engibuya khona emakhaya uma ngabe ungifuna kwandolwane, nikhululekile ukuthi uze uzothola izinto zakho. Kodwa-ke manje ngibe sengibeka ukuthi bakhona baye bafaka isikhalazo bathi dlozikhulu usufuna ukusishiya uhambe ehlala ekhaya. Ngisasekhona bantu bakithi, ngisasekhona bantu bakithi, ningakhathazeki. Uma ngabe ufuna usizo lwempumelelo uzongithola ku-083 20 66 954. Sinabantu okuwukuthi vele kwabona ey'mpilweni zabo abazithembi. Uma ungazithembi muntu wakithi, qala uzithembe ngemva kokubana ubuya kimi. Into yama ngikunikeza yona, hamba uyeyihlola futhi kwabanye abantu, kodwa ungafika umtshele ukuthi hayi ngahamba ngathatha into entsha. Fika uhlale umuntu aku-check-ele izinto zakho. Ngiyabonga engabatshela ukuthi hamba liyo-check-a izinto zenu, babuya bazongitshela izimpendulo ukuthi cha, into osinikeze zona mkhulu bathi ziyaphila, i-problem ikithi lapha nalapha. Futhi ubuye futhi ungitshele uma ngabe ngisazi ukuyilungisa leyo problem, ngizoyilungisa. Kodwa uma ngingayazi nje kuhambe komunye umuntu uyolungisa i-problem yaleyo ubusuku yakimi, nakulungisele lezi zinto engisuka ngikunikeze zona ukuze zikwazi ukukhanya. Ngithi thokozani bantu bakithi, ngizehlisa kini ngaso sonke isikhathi, ngingenakho ukuziphakamisa imihla namalanga. Ngisithi philani nami ukuze nami ngiphile edlozini, ngoba ukukhula kwenu yikukhula kwami. Angeke ngikhule nama ningakhulanga, angeke ngikwazi ukuba namandla uma ngabe izinto zenu zingaphumeleli. Kodwa-ke kudingeka ukuba nawe uzethembe. Ngisithi makwande ube nosuku oluhle ngaso sonke isikhathi.